Beagan Gàidhlig, eile seach, an Aurora. Am faca sibh an Aurora. O chionn seachdain va Aurora mhòr bhríagha ans na speuran an Breatainn agus an pàirtean eile t-saoghal. Chunnaic go mise an Aurora, chionns go raibh nam chadal ó choch. Ach, Chunnaic mí an Aurora ans na dealbhan a chuir daoine eile Leabhar na Aodann. Va ceudan de dealbhan ann, go sáinnigte va cheanna tú na h-Alba agus va na h-eileanan. Chunnaic mí dealbhan a Tiree agus va dealbh Aodann ann, de bhóthach Luchd Faire a chladach. Va imich da ans an dealbh. Dearg, buie, garam, uaine, pink, purpi, agus va runnagan ans an spéir cuideach. Apir sealach. Na raibh mise nam bhavach an Tiree, Chunnaic mí an Aurora imigúir, ach chará mí a gáil dealbhan. Chará camera acam itir, an dú ha camera ag go thuilleadóine ar a fón. Ha eile acin ar an Aurora an sa Gàidhlig, na Fir Chlis. Ha an fachcail Chlis I céalach lua, agus bí na Fir Chlis a glúasad go lua an san spéir, bíad a daoine, agus bíad a gathracha an dahan go Chlis. An nachhuir hiic an Aurora, cha bhí mí nam chadal, bí mí a mui ar a bhachare, a daoine, cáidiris na Fir Chlis.